Денеска сме со мојот стар пријател со Тони, али не сме само со Тони, туку денес имаме еден гостин. Исто така еден многу верен пријател на Тони. Еве за кој се работи. Okay, Oscar, that's our friend. Okay, he protect me. Okay. Тони, како се вика кученцето? Zdravo, ovo je naš prijatelj Oskar legenda. Inače, Oskar je legenda naša, on inače ima 5 godine. Je mnogo dobar dečko. Inače, štiti mene non stop. Bilo ko da mi priđe, ne daj Bože, u blizini, odmah mene štiti. Tako Oskar legenda. Inače, on voli da jede sve živo, jede sve, najviše voli voće i povrće dosta jede. Ok, Oskar. Ok, Oskar, ne možeš štiti sve. Oskar. Jede sve, evo čekaj, jedva čeka. Ама како го гледаш, како... Gledaj ti kako on jede beans. Како детенце си го гледа Тони, гледај Da, што boraniju jede. Боранија. Da, ali ja bi obično to i seckam boraniju i sve da jede, međutim sad nemam čime. Освен боранија, што јади Тони друго? Jede sve povrće. Brokoli, sve jede. Значи, најпоќе зеленчук. Da, jede i meso i sve jede on. Domaće životinje. Evo, sad će ga ostavimo da vidimo kako reaguje kada ja nisam tu. Stavit ćemo ga ovdje ovako. И? Oskar, ajde dajmo. Ne, Oskar, idemo malo da šetamo, ajde. Kaži, please, come. Тони не ми каже која раса е ова кученцето? A to je pomeranija. А померанија? Je. Како се вика тоа на македонски, на српски померанија? Ne znam, pa ja mislim isto. Ajde, dođi. Ajde. Op. Jao. Многу малечко е негде Samo ga колку spusti мачка dole е. da prošeta i ti ja snimaš. Ајде. Samo sekundu. Ovo je njegova korpa. Види, Тони во торба го носи. Ne voli ptice. Oskar, legenda. Say please. Vidi го коцкава. Please, say please. Good, okay, come. Оскар е многу паметен. Jesi joj kako kaže please? Još da šetamo još malo. Come Oskar, come on. Neće šeta. Come on Oskar, ajde. Јас кога го видов Тони Оскар, мислев е негде можда неколку недели старо, ама Тони вика 6 godina već. 6 години. Da. Oskar, ajde, let's go. Come on. Ajde. Pa posle 6 mjeseci najbolje da se dresira. I on sluša sve šta mu kažeš. Vidiš ti kad on kaže mu please, molim te, i on digne šapu i onda on ovako kaže. Ajde. Šetaj Oskar. Види се што му. Idemo Oskare, idemo. Ok, come on. Come Oskar. Come in the bag. Say please. Please, come on. Браво си. To je Oskar legenda. Секоја чест. Тони си го носи како најверно другарче во торбата со него. Da. Gladan je, ok. Op. Šta nećeš više? Види како си јади боранија. Ajde Oskar. Ajde još malo. Како е Оскар гледан, то чудо невидено. Тони, како ги гледат животните, нарочито кучињата, малце можда и за Балканот, малце чудно е за кај нас, ама овде се доста гледани. Da. Ali pazi, ja kad šetam ulicom Аха. i dođem na semafor, on stane. На семафор? Da, i čeka. I kad čuje na semaforu bip, on tada prolazi ulicu. Evo, uopšte nemam, ja ga nikad ne vežem. Evo ptice, ne voli ptice. Znaš kako gleda gore ptice. I muve lovi. Muvu sad, samo uhvati muvu. Значи Оскар на црвено застанува, Da, а на зелено оди. da. Браво. Ja ga uopšte na semafor ulicu ne vežem ga uopšte. Evo, vidio sad ptice gore i on ne voli ptice. Ok, to je Oskar legenda naša. Tako Oskar. Ok, ništa, ajde. Dođi vamo. Kam. Oskar je imao probleme sa zubima
sa zubima je imao probleme i nekih 19 zubi smo morali da izvadimo za Oskar. To košta puno, ne bi da spominjao cifru, ali za sve životinje ovdje je mnogo skupo za životinje. Ok, Oskare. A interesantno, ne voli kad prođe policija i motori kad prođu, isto ne voli. I tako da Oskaru je zubi, 19 zubi smo morali da izvadimo zuba, pošto su bili dosta pokvareni. I to košta mnogo. Ne bi spominjao punu cifru. A isto imamo mačku kući koja je seamska mačka. Ona je 18 godina napunila 3. decembra. Isto i ona je bila pre jedno 5 godina bolesna kao kod veterinara, da idemo u Sidnejsku univerzitet. Ok, Oskar. Nemoj, Oskar, ide, smiri se. I doktor je rekao kao mačka neće preživi, ne znam, terapija treba, ovo ono. Međutim, šta sam ja radio, samo sam dobro kupio dobar biftek, jednako sitno iseckan i polako počeo da je hranim i mačka se povratila poslije na mjesec dana. Evo, hvala Bogu, još dan danas živa. Tako da nekad verovati doktorima ili ne znam ja, neko moje iskustvo po njihovom ne bi preživjela kao mjesec dana i gotovo je. Znači, ja sam počeo samo živo krvovo meso da je hranim. Dobro, i ona je tako preživjela, naša maca. Inače, ona se zove Abi. Sljedeći put bit će ona na snimku. A Oskar isto, ne znam šta je sa Oskarom. Možda smo trebali izvadimo te zube sve, možda i ne. Ali Oskar, eto, preživio, happy je, dosta veseo. Koliko košta to za izvad zabi na kući u Australiji? Pa slušaj, $1000 svaki zub. To ti je sve duplo više nego za nas. 10 zabi, $10.000. Da, australijski dolara. Znači, sve što radiš za životinje ovdje ti je duplo skuplje nego za nas. Da li je to snimak, da li bilo šta, sve duplo košta. Ali šta radimo? I to je životinja. Mora se pazi. A nekad veterinari to znaju da zloupotrebe i naplate više nego što treba. Pošto voli životinju, onda oni to znaju. Inače, Australija, ja mislim da je prvo u svijetu po životinjima broj ljudi koji ih ima. Tako sam nešto čitao, procentovno. Tako, Oskar. Ajde, dalje, ajde, spavaj. Ok. Šta, hoćeš još? Traži boraniju da jede još, gledaj ti koja je to radost, gledaj. Toni, prpad gledam kuće da jadi boranija, prpad. Jede on sve, i brokulu i sve. Sve, evo. Ali obično mu i secka, ne volim da ovako sam nema. Čekaj, Oskar, može da jedi ono sam? Evo, drži. Ajde, jedi sam. Šta ti ja grickam, ajde, jedi sam. On uze sa 2 šape, dobro, nemoj više, Oskar. Ne, imaš, dovoljno. Ne, Oskar, ne, evo ti. Ajde. Ajde, Oskar, ajde, traži još da jede. Evo sad pticu vidio neko. Sad vidi ptice, gledaj kako gleda pticu. Sve kad sam ja blizu njega, on štiti mene od svega. Ne da ništa. Noću, on sve čuje u kući. Spava i uvijek mu uvo gore. Evo ptice neke gore. Dobro, okej, Oskare. Okej, dobro. Evo gledaj, vidio tamo ptice, vidiš gdje su ptice. I onda voli te ptice. Okej, dobro, Oskare, okej, gledaj. Evo, ne voli te ptice, vidiš. A kad bi sad dole, ne, on okej. Okej, Oskar, come down, okej. Okej, Oskar, okej. Bravo, Toni, sekova čust. Okej, ajde, sedi tu. Jogurt isto. Mi dođemo ovdje, ja uzem jaja, pržena jaja. Ja jedem i on daje njemu, koliko jede jaja. Sijadi. Da. Dajemo jaja, on isto voli. A što mu je umiljeno, Toni? Što saka najveće da jadi? Uveče popodne, uveče voli stek. A, stek će? Ali kupim ajfile, onaj biftek. Neće da jede sve. Neće sve, znači samo fileti. Da, organik, neće on sve da jede.
On je dosta voli dobru hranu. I zdravu hranu. Se gleda, vidi kako je gledan. Da. Ja sam kuca, lepa kuca. Tako. Tako, Oskar je legenda. Uvijek se češe, ovako mi ga češćemo, tu sve ga češemo. Stomak, sve. Ajde. Ajde, ćemo ideš od Oskar. Spavaš? Još malo, a? Ajde, spavaj malo. Prijetno. Pozdrav sve od mene i od Oskara. Prijetno. Ćao.